Abu keras kengken jani cai pakai madu. Gua merasa bakal percaya ke Manira Batara Durga. iya tembe kasur kosir pakai madu. Iya dia ke walon nulun tuh. Percaya tuh ke nulun. Rong halal. Memaro jemara somar kaya modo supo sing macinen percaya. Iya kangkat yang penampung aja. Lalakan yang sirup pakai madu percaya. Iya dados atur yang aja.